ایوار باش بینرین هجا خوشتوی بینرین بادینان ساعت بینرین ایوارا بادینان خوشحالین جارا کادی امو اینگشنی فیگو دوش بوی پیشکش کرنا برنامه هوا ایوارا بادینان بود ریشدان بخلکین بورین ایوارا بادینان و پتر خدمت کرنا هوای زور برس افرو کامرا بوینه میوانداری ماموستای زور هجا ماموستاو ازیار بجار منیب ربری باجر وانیا زاخو بابتی می افرو که آنه یا خودی دیگری دای بیتن باجر وانیا زاخو و ام دی بحثی هندیگین که باجر وانیا زاخو ویگاوی مجیلی جم باجر زاخو پیت ویب چه هیا او خلکی زاخود وید چا بو تیتا انجام دان او خلکی زاخود وید بو هاتی انجام دان یا نه زاخو دروازه که زور گرنگ بو حریم کردستان و تایبت پارزگاه ها دهو که دویری دروازه جدن بجین بازرگانی هیا و هاتنو چونو حتی دیمایه چند او دا هاتا بو خلکی زاخو بو جه پروژا و خدمت گوزاریا دی بحثی هندیجی که این هندک هینه و ام بجین خارتر بحثی وانجها که این اوین کو خلقت بجیتن لی زیده گاوی هکر زیده گاوی بن چوا دی بو خلکی هینه درست کرن دی بحثی وان پروژا جی که این اوین کو اتقوناغین جیب جی کرنی دال بر قیرانا ویگاوی بسر حریم کردستان دا هاتی و هاتی نراوستاندن خانی جی هکر ماموستای گریدان پی و هبید ده آماجه که دینی چنکو بی پراخانی زاخوب دی ماهیک نهایت هجماره که دیا بسیار هندی جوکی وانه هنه دیدگل ماموستای هینه گفتگو کرن هینین هجاجی شمپریوان جماره بین سرشاشا مدیار هین پیوندی مبکن سبارت بابتی هر پرسیاره ها بی دیگه ایتا ماموستای ماموستا دست بگی تو گل بخیراتی سر چاوا افرو بو ایواره بادینا زور سپاس حقیقت بو بدر فتی سپاسیات کم و پیشکی هم سر سالا کردی توای ملت کرد و کردستانی ها پیروز کین و داخوازو هی و ایمدی ما هم همی ایک ریزیه بگیریم انشالله که انشالله دولت و کردی بیتراغه ها دل سر دست سروکی هریمی انشالله ماموستا هم بری بچین او برنامه دا هم دی بچک هماد وی بسیاره دا اوصا بحثی زاخو که اینو و هم بشین خواه آماده کرن بو نوروزی و جناب توکر ریفبر و کسی که دیار الویری چاوا خلکی خواه آماده کریه حقیقت نوروز يعني نه محتاج تعريفه يكو نوروز چیه بو ما او خلق يعني براستي او گرمی کو است خلقی داد بینم بو روز نوروز راستی دل خوشکره که بو مروی يعني مروی امیدت بد کو روز که نتویه و خلق راستی يعني روز که پیروزت بینت حقیقت يعني روز که وکو ججنت بینتن ججنان تویه خلق زاخو از بارم يعني آماده کاری کی گلک باشید که و اوه يعني بو بیجین اوه بو چندین روزانه گفتگو سرا نوروزه و سرا درکتنا و سرا کمبینت ناف خیزانه دا هاتونو آگر هل کرنا وانا صبحای خودی حس کرد بله يعني راستی روزه کی طایبت مندی خوی انشالله بو همین ملتی کرد روزه خوشی بید انشالله و ببیت روزه هم بیجین آشتوایا ناف خواه حریم کردستانش ما مستم چین ناف بابت خوب با جروانی زاخو هین ویگاوی مجیلی چنه یعنی اوه ورزی بهاره و کیف و خوشی و درکفتن و امش ورزی زوستان هدیه لی خلاص بین هین مجیلی چنه وکو با جروانی اگر تو بی ام سحکینه کارت با جروانی کو طایبتی ورزی زوستان دا ابچکی کارت سستد بتنش بر بارانی و جبر سقای بله ما پلان خوی دارشتی تقریبا ما استقلالی وقتی کرد که ام میدانی شین کار بکین بو گرجه ها ما گلک پروژه خویت حاضر کردین کشوفات خویت حاضر کردین مرکز زماندیت خویت ورگرتین پلان ما افصال اگر خودی حس کت ما البرام دو پارکت مازن چیکین الزاخو شوانا سر رو برای سهودود و نمایه یکشوانا جو سر رو برای نزیک 140 نمایه هر وصا هندك جديت سركينة كل طاقة الكبري بحقت أو طاقة كي يعني محروم بيش خدمة جزارية أبو أبا سري چندين صالانة هندك كارنت هاتا كرنش بركو تصميمي درسنا يا أن جديت درسنا بينا هندك كارنت هاتا كرن كو جلخاني كتينة ريدا أسهر جاجي بيجم يعني طاقة الكبري وبيجني فرقي بعمي او دو تاخنه کو طایبتی تلکبر کو غدره لیا هاتی کرن چونکی او هبی احتمال بلی نوکه زاخو بو زانین 46 تاخن سالا نوتا ایک زاخو 8 تاخ بین اگر از خلند نبیم یعنی احتمال تلکبر اجبری نوتا ایک سال 23 هبیه پشتی خریطه بوسینگ هاتیه دارشتن و هاتا دمج کرن با جروانی زاخو و
يعني او طابع تلكبري جي شو دربي طاقه ناف باجيري دا تبي مثلا قالك خدمات ابو دابين بكي لازم ديف تعليم ورماية باجروانيا بلايك دارجي ابد غدرك اللي تتكلم بجوز بر هندي قدر شو يعني دي مال كبنه بر خدمت گزاریا بالضبط مال كبنه بر خدمت گزاریا مال كبنه بر جادات كبنه بر جهه خستخانه يعني او مالجي تبي مثلا تبي جي زياده قويه نخير نزيده قويه يعني موجوده صالات احتمال عندك صالات سهوره السها احتمال هنگه همو تصميم وتصميم نبينا راسته انه كده تصميم اما وانا بخوام بيجين كلانه بالضبط بالضبط يعني انه كده بيت صحكي تبي والله ابا ابد بتسيده قوي كفته بر خدمت گزاري ديفرين مايتو نشي تمليك بكي چونكي نوچه لازم جاده هر وقت خدمت گزاری جاده ده هر جاده 15 یا 20 لازم حالتی سرداری گل حالت توسا چه نکابرک خانیوی لوری بیتن مثلا اوه 6-7 سال بیتن و همه بری 6-7 سالا چه دشته اوسانه بود تختی تو حتی دیمایی بالضبط ایکی دوهی جی چکری زیده گاویه اوه بری 6 سالا جی چکری امی بجین بابو زیده گاویه است تعامل سرداری دی چه وقت گل هر دو کاری اها بابت الفيري يعني ما بحثي الكبري كركنو غدره يتكرن يعني بجوبي حالتي بود زانيجي تصميم ديزاين وقت ايتا دارشتن بونو من جاده كي 15 بيت او جاده بيت وكرن او هر خوب وانا هر باشه بس وقت ما قلتي كابرا خاني بيت كفتبر افغانيه حساب زياده قاويه القلت ايت كده بله افغانيه زياده قاويه يعني او موجوده بري تصميمه وجا ابت حالات تخصها بحقت ما دراسات كلين و براستي سواز بجناب پاريزگاري كو بري 10 روزات سردان زاخو کرد و کیفایی گلک بکار زاخو هات يعني جهه سرفرازی ما بي يعني اويج اف بابت طرح کرد کنو اف حالت هوسا الويب تايبتي بين برچاف ورگرتن سرداریه كان بيجين تايبت بله سرداریه كي تايبت القلبيت ورگرتن نوكو كابرا يك مثلا دهيزه دغوبيه كي دي سرجادكي زور جان جنابی تبری ویگاه ما بحثی ام بیشین دو پارکین مازن کرد کو دل ساخوی نچیگران ریجا کسکاتی و پارکات ناوا زاخو دا دیف حزو بیت ویا ام بیشین کو تد بینیا خلکی هیا یا جی ام بیشین گلکت کیمه دایا از هست کم هر جار مروف اولی که تشتی سرخو حکمی سرخو بدد پاشی بلاوی خلکی باخواد هکر تو من وکو شخص بیجی کیمه يعني نال دیف حزامنه يجا النادي في حزامنا وتظاني جو خو تو بارك كي تشيت كي بارگرانی كي گلا مازن كبل سر باجروانيه يعني بارك طيبتي نباغچه كي 2000-3000 متريه يعني بارك وقت تشيت كي يعني مفهوم بارك دويت نجد 1000 متر 4 گوشه بتن هو او عردني نكو هين خدمات گزاري وصاب كان يعني القلي و هكا تو سحكي عرض برفريه يا يچاندني او يعني يتميته و خوصا حتى قلي بخوجي يعني بله. بوچی اوان جها مفاله نه هاتی ورکن بید دستی وردانه که هندا مازن جینه بید هف جها ریکو پیکو جوان دیار کن بالضبط او بيجا هالفيري ماني ما قلت ما بحسي فوسينكر فوسينك بحقات هندا بورد قالك يا موسيت لي هي بله جاري اگرم بين جاري بحسي سنتري باجري بگين يعني تو بي اگر سنتري باجري زاخو تو سحكي ريجا كاسكوتي تي دو قالك يما يعني افصاله هذا صاله كم تقريبا 6 هيفا ما بارك كي تشيكي نزيك 12000 متر 4 گوشه يعني الحمد لله بيجم ابد بدو هيك ايتن بيجم هم هاتشي يقولي بحكي ديتي يبي دل فكرك بو خلكي بيجي لو مد بيجم ترجع كاسكوتي نو باجر ز خدا گلكيما نو سنتري دا اف دورو بريتو يعني بيجين دف سيطري حتى جهت نو باجري او اگر بيت استغلال كرين او يعني دي مفايكي باج اتورگرتن بس الفيري يعني وكو تصميم هاتي دينادن قال جهبين خدمات قال جهبين مباني يعني نهمي ماينه كاسكاتي او ايك يو دويجي اغلبا ملك نسا نوبي بلديه يعني وكو سنت نسا نوبي سركاتي باجرواني زاخويا الفيري يعني ما اوريشت مظنت هين بو استملاك في عردي چونكي قادر مثلا سنوبي ماليه وام حقيقه جي بيجين يعني كابراي كخلكي بيجين منطقة حسن أبا، منطقة بيتاسي، منطقة برزيلي. الرجيم بأسعار خايكو برينو كجلك أفجهت هني متعمد نبيسي سرناوي وزارة دارایی. كودو كابرا چما فتوي عردي دانميند.
بس كابرا مثلا كلام كنك بشين آلي بونو منا بيتوسي آن برزيل آن حسن آبا آن أبي جهد ملكت وانا لدي بيجا ملكته دي بيش بيرم بابيرم الفيري جنمت شان آن بابيرم الفيري يعني معناه جريدانه كي بري صد صالة بعردي بهاي يباش أسنو كده بيجمي والله أف عردي مالية يعني أفد فيت أفا في جنوك أف قانون تسوية دركتي إن شاء الله وجاي كرب دمو هيك بيت هرك ديجا هات حقيقه وقتی بگن حقیقو تشنی شيء اطفاء بکی استملاک بکی بس بوچی اف جهب خوشی ام بجی نمونه وزارت اوقاف ریفه بری اوقاف بیتن زور ملک هبیت ما او کرا نمونه هکر گلکین دی اف لانا بهما هنگیه هوا چند شین واجه هوا لیبکن کو ببنه جهت خدمت گذاری يعني جهت هينيت ريفابريايت ام بيجين وزارة بيتن سر جادانا و جهن زور خوش و دلفكرن كو پروژت دا بينا چكرن هين نشين چه مفايلي ور بگرن خالي نشين چه مفايلي ور بگيت اويجي وصاي هلاي چونكو اويجي شول بينان نظام فروشي چلكت بوچي امد گلك هر دوك وانا كنكو اب جهب كفيتا خدمتا خلقي دا همين مفايلي ور بگرن بله چونکو اوه هماهنگی پید بید حقیقت اوه نمونه که گلک جان از بوتا سروی بابت اینم کو بدایت از مسارو که شاروانی زیر انزاخو کو بیجین وقتی تو بودو که چی بله آل روش حالات ملك سنوبه وزارة أوقافه بله وزارة أوقاف وكتو السردرية القلت كي بيتو السردرية كي شخصيته معنوي القلب يعني نوكا وزارة مالية بو حتى ردك يعني هاري كارين قلمه شو هاري كارين بو نمونه مثلا 200 دونم كهبد بالنفس سنين با جربانية دا وقت هم نویسار ردكين كو أبا مدفت رفع عليها السرابتن بو بروجه كي قشتياريه يعني او موافقت كان رفع عليها السركن بس اوقاف وقتی تو في طلبت كي بيش تعويض يبدا من تعويض فيت اذا وقتی تعويض القلب كي وبهرب بترجي ملكي اوقاف ملك صرفه ملك صرف زراعي يعني نزيكي بيش الصدية تعويضوي يعني زيرين زاخوبون ومنشش صدو تشلدونا ما بداية وقت اساتي من محاولة كير اموان زيرا ام بس بكين داروبار يعني بس داروباري لبچينين دا روشا سقوي زاخو دا بدل بتن جوانيه كادي بجهه گشتگو ساریه جهه کسکاتیه كادي اكسجين زياده بد يتوزي قال گرد يعني ام نمونه كي بيجين آلي شقلاوه يعني وقت تجدش تا حديد اي بو شقلاوه احتمال مسافته تجدش حديد درباز بي حتى شقلاوه 4 5 درجه حراره فرقا يعني اوش چي او هميش وان داروبار زياده ناف شقلاوه داين طلبات تعويضش مكر النزيكي 700 قطعه يعني بجو الفيري مشكله الفيري يعني بحقات يعني 700 قطعه انا هم ناوه تو دیدی چون که همي خدمت گزاري بود همي کار بود بیتن اون سال دیوا پیوندی ورگرین برادر سرهلی نه باش تمامی دینه برنامه نوال خان ایوار باش الو بله نوال خان فرمو ایوار باش چانی باشی زور سپاس فرمو خیرات نامهوانیت کم جناب زور برای سیدا بزار زور سپاس وقت نخل که زاخو وقت ایک شوان کسان یعنی از زاخو مازن بیم از دینم همی شاروانی خدمت داده و خود دیگر ننوکت گبن دا شاروانی نبو خدمت زاخو بکرد بله سیارم زور ببارای زی افا از دیگه مگر ام همین شاروانی که تزید دارو باری کس پاتی زاخو سید یا هندی مدرود و مانگشت تزید کس پاتی بسیار داره او باره زور سیارین ترکی و او دوچه لهم دا پیس ابروچه اگر چه باید نفس مزاق واسیتی دشتا که دینم اشتنگاتی نابینم اره کی اگر اده بجن قیران اره ما 2010 هر اف قیرانه بود 2009 سیارم زیر ببارای دی پارک اکا های شارعه محکمانی او فتر تید جهن از خلطیره نیمه بسازان شارعه محکمانی باور که 2010 وره اچم او پارکه سیاسی بیجن به بتا حدیقه و حقانو که اچم حاس تري جزي ليش يعني بمعنى هند جاي روسيا اصلا فرمان بركه شاراني بالبداخه اف بازار دجني زاخو كلها شهيده وعيده بس نبوي امريكا كان هاي كسكاتي لذاك زور جان اجت فينا من نتمنى والخان باب بيرهاتي افار باش فرمو باب بيرهاتي الو كرمك الو کرم کباب بیرهاتی از بخیرات نام ایوانت هستین سیده زور سپاس مستعرضی ان شاء الله
سيدان بسيارة كذي سرچاوید من فرمو سيدان أو مثلا ما عند قطعي مناكري لزاخ وهال خراباتي سيدان کیره؟ خراباتي ونجي سيدان ويبجني بشهيد أنا تحويل نابل مثلا فانا كمد بيت جناب سيدان بجرب وما جواب كت مثلا فان قطعاكو چه مسألة؟ بله تحویل نابه ناهی سر نابه هوا؟ بله الإنسان بما سيده بنيت شهيد أنا بنيت كري طوب ولا تحويل درستن أنا تشيدو طوب ويدجنا لا طوب وبنيت شهيد أنا ما جبتم تشتكي زوني كما سلفونا تشاو واسمم من تما سرچاوید من زور سپاس اسمم زور سپاس سر صاحبی نوال خان حقیقت گلهکید کتن و اوجیان بیجینش خم خوریاوه راستی بحثی پارکات کت و کسکاتی و افنده طرمبیلین بیانی جی حتی ناف جیناین فلان والاتی کولویرینه لی اف خلک چاوا جید مادم افنده بیجین بارگرانی طرمبیل جل سره ادی کیلا و کی وجیدن خرخرو دنگیت وانا کی وچن همی چونه گوهد وی خلکی دا و همی اف خلک بیجین بیزار کر حتی ویگا بحثی پارکا جاده محکمی کر از بیشم بیشتن بویا جهه هاویتنا برمای که اصلا زانم درسته هی که او کیش پارک او بحث دیگه بس بیشتن خلکی ازا خود زانن که از بحثی کیش کمه بله او هکر بحثی جاده یعنی جاده محکمانی بله بیشتن 2010 بریار بکو پارک اک بیتا چه کرن ویری بس بیشتن ویگاوه و سا 4 دیوار کر یا رخیت بیو چطشته و سالی چه بت اول ویری من بحقیقت اول بابتا که مهمه مروف اوه بو هاولاتیت خوشتوی بطایبتی زاخو دیار کت هنده جهت هین بخو خزمت گذاریه نه کسکاتی آن نه پارکه يعني وقتی هاولاتی پارچه زویه که ویرد کرد يعني گره جارا ما يقول لي بيكو ادبيجن بابا أبا ما وقتی ما كري ما بوي شرطية كري إنه بيشوا حديقية بل باشه تا بسیار بلدیه كري أبا حديقية آن بيش ناول وقتی ما كري توقوتينا من نقطة الفيريا هو اكشيت باش تتا بيشياوي بيتا ميجين تشتكي ديجي ما أنا يعني مثلا چونكي بوشي وقتی تو پارچه زویه که بکری برانبری و حدیقه بد آن پارک بد قیمته بچکی بتره راست يعني موضوع بابت الفيريا ويجا هونو كمثلا دف محكماني ما باركا كتشيكري باركا گنجان ان شاء الله اوجد كفتت كاري داد وان نزيكا دا نزيكي 25000 متر شار بوشه يعني باركا يعني اشين بيجم تا بحقات يعني ما هنده تشتت كري ناف ان شاء الله دب دماهي كي دبينني يعني يعني باركا كي نمونه نشين كي ماشي اسباس بوستافيك والسر كار كري وتقريبا اوجد مواد نزيك 6-7 وضعي خلاص كري بس باركك يعني حتى ما هنده تشتري نيت كري تيدا كو باركك ورزشي بت يعني مثلا جهه ريفتشونا خلكي بت و جادكي تايبت ما يشكري بو بايسكل بتن جادكي تايبت يشكري بو سردميانه هاديه تشكرني بالضبط زور جان ابا هر الويل المحكمانيه بس يا نوال خان بحثت كت انه شلبت او خدمات گزاري بتن شلبت مصاطحه بت يا ايكي بتن انه يا ورگرتي انه كي دور پیش كري اون سياج كري و اوا كري هيلوي نيف تمام آنجي انقاذت آویتین تیدا بس او بهر حال بهمان حال شن يعني اگر ام بزاني بالضبط بحثي كيرت كد ام دشين بو نوال خانه ديار كين كوجاري او خدمات آن کسکاتیه اگر کسکاتی بد ام ان شاء الله میجی دست بکین باب بیرهاتی بحثی پارچان بله اردید کد بله پارچن قطعه خراباب که این قطعین شهیدا اگر او بنی طاپ و نابن احتمالا چنکی قاصرت نافدانه بیشتن همه وگافید بیشنامه شهیدانه تحویلی سرناوه هوا نابن و ماید کرین کو نه شهیدا ماید کرین کو سپیده بچین بیشین داین سرناوه خوب او اگر طاپو بيشتي تحويل نوبين او معناه ديارة او الشهيدة خيزانة تانيش هجدي كيمترن وقتيش هجدي كيمتر بن قاصرا چنكي اوي اهليتنين انو تنازل بكتن اگر او حالته بتن اگر وكي دي حالتك دي اگر بابتك دي بتكو من مشكلة الجمارا پارچه دانه آن التصميم دانه آن افراز دانه از حسكم سر دانه ما بكتن خزمتاوي كي نميزاني که بابت که بالضبط که چیه زور باشه ما مستعمدهین سر پیچکی چونکو گله جاره هم بحثی وی قیرانت کن قیرانا وی گاویل هریما کردستان چه بوی پارینه پروژات نراستاندن و حتی دیمای هین راوستانه یعنی هین ام بیشین دیف شیانن خوف اواکو هوا پیچید بی دیف او استافه هی چونکو همی که ام بیشین بجناب تبتنی و نایت اکید
پش جنابێتە ستافێکی مازن هەیە ئەوەیە خەمخۆر و جەنابێتە سەرپەرشتی هەمیات کەتن بۆچی کارێ هەوایە بەردەوامە ینی خەلک دەبێشتی کارێمە ڕاوسیە هەوە بچی بەردەوامە آخر پارە بۆ هەوە جدا تێت چاوایە ئەس ئەvê هەر جۆرت بێژم و هەر جەهەکێت بێژم حکومەتە هەرێمە کوردستانی ئەتوێ قەیرانێدا هەن پارەت دت هەر دائیرەکێ بچێ شول بکرد ئەفجا ئەخواستن دایرەت خەدەمی ئەفجا ئەف دائیرە خەدەمی و شول نەکرد بێژت قەیرانە خودی ئەوە مەهانەیە نەبێ شول کرد دائیرەت خەدەمی پرۆژێ استراتیژی ڕاستە نەتشێنێت حکومەت دێتن پرۆژێکی مەثەلاً جەلالکردنە سندوقکردنە جەلالێن زۆخ ئەبە ئێکش پرۆژێت ئومێدێت منەن و چێبن بەس پرۆژێک احتیمالە 350 میلیۆن دلار لێ بچن ئێدڤانس ظروفادا ڕاست ئەvە قەیرانە بەلێ ئەس جادەکێ چێکم ئەس پارکێکێ چێکم چێکم ئەس تەساکێ چێکم کولانێکی چێکم ئەس کولانێکی تێکەلە بکەم یعنی ئەvە ئەس بێژم قەیرانە ئەvە معنوێ من نەبێت ئەشور بکەم ئەمە کورد قەیران نینە حکومەتە هەرێمە کوردستانی ئەجارێک دی تەکیدت کەم هەند پارات مەزێ خت بۆ هەمی دەوایرەت خزمەت گوزاری کو بژێن شور بکەن ناڕاوستە شور نەکرد نەبێت شور بکەن ئەم بەحسیەوە پرۆژێ مازن ناگەینەوێک و جەنابێتە گوت یعنی پرۆژێت مازن پارێکی مازن لێچی پرۆژە استراتیژی مثلا یەت ملیۆنە دلارە بن ئەو زەحمەتە یعنی بەس وەکی دی قەیران نینە زۆر ئەم دەوێت پەیوەندیەشی وەرگڵە دەستێتە خۆش مامۆستا کاک دڵشاد ئێوار باش ئێوار باش کاک دڵشاد سەرچاوێت من کاک دڵشاد فەرموو خێرهاتنە میوانی عزیز کرد زۆر زۆر سوپاس ڕازی بەرش مەقچۆرێکێ کارم کە سەرچاوێت بەری چەند فۆڵۆ خۆی نێمەلوێرێ هەیە نایتە خراپکردن نایتە ئۆڤۆکردن دەرکەتە گورستان شتە قسۆ دەکەتە یعنی پۆڵدە شۆڵدە مڵتی هەنە مەگەلە جۆ محەولەجێکرا نایتە تاپوکردن یعنی شتێک نۆدنە دەستێمە ئەم جۆلەجێ خۆتر ئەمە محەولەیەکرا و هەتۆلەفکی چ دیۆنینە کاک دڵشاد چت بێژنەوە یعنی بێژنەوە دەبێری بیتە چ بۆچی ناوێتە بۆ هەتۆڵی گفتی چ شتێک نەدەوە دەستێمە هەر ئەبەر بکەن Kevin Derece. بله. دلشاد خودی دیسی. ایوار باش برا چوانی باش. سرچاوید من زور زور سپاس. خیرات نفیدا جدی. زور سپاس سعوی. ما پفیاره نابی سیدا هدی. کرم که سرچاوید. مالوان یا کفن سیدات زانتن اول مجمع و جمع محل کن جیران تینه او محل که بره موقع کامل تقریبا نزدیکی 8 مالات هتره الكيري تقريبا عن ترى نقلنا باسم محل ابو عنتر يا خا اشتيك البلديه جهشت بله انا كان يعني بارك حتى في زاويه وحتى فرق حميد غير كرين او محل ما المصطفى هندي مرات يمكن محاوله كسمين ابو ماجد بله او او جلويري ابو چينا كدجي لا بجا سيدة عزيزة سيدة ما نريد كي او فاضي نوتبري سيدة المجال محاولة كرين كان جال جمعية هاتين ويدية هاتين كسر حتى بيجا شنا كريا زور باش از دي فيغا في وعدك يجي بنجي محل جهين سيدة فيغا في وعدك يجي ورگرم اسكان اما بو دار با باشه عزيز سر جاوید من ام دي پیوندی اكو دي ورگري كيف قال ما بو كاك سالم يوار باش کاک سالم ایوار باش کاک سالم نماد گلمه تاخي تلكبري بله هندك خانية الويري نه 15 كن نه هين تيلن خراب كن نه هين تيلن آوا كن نه هين تيلن بخو فروشن نه حتى ديماي چل وامر واقعين يعني وكي قوتي هلاويستي نه آن بلاب كبن آن لاب شدين خلاص شو بالفعل او دف جمع مرة بدري هاد بيرا وقتي بحثي بيري كري او تصميم دا غورستانه غورستان التصميم دا اگر غورستان بيت او يعني تنشي تمليك بكي عشان كي لازم مثلا وقتي تو تمليكت كي لجنه كي هي تمليكي
و عشقی بل هرم داری زاخو برای زوجلک دینه پشتی پسندت کن اشنی چه تبو پارزگاه دو که وجگیر پارزگاری پشت رزمندیا تخطیط بس أبا هند كالكنين يعني نأوجه كي هند برفرده 15 مال بيتن كيشوا هنديا صات مالانه بيتن حقيقة بس ماني اگر بيت تمليك كرين لازم اولا تصميم بدل راست تصميم مش جورستان ببدا اكل جيبون الفيري يعني الفيري نقطة الفيري كو مثلا اجا جورستان بيت بميت جورستان اطناف اوراق دا جورستان بتن بشتي بو طاب وشتن التصميم دا تخطيط امراني انه ابنا اكل جيبونه طاب وناكد يعني موضوع الفيري يعني دوائر بيك لازم بينجري دون أهو واقع حال يعني أجر أهو جورستان كافن بيت ما يلقى الأوقاف يجي أخفتي أجر درجة كابناتي بتكو كاس اللي نبشيرن وكاس يعني نظاني كاكيل فيري آثار بله تشكيليو ما كيليو نبن أما الشيء مثلا قال تخطيط أمراني باخرين بحالتي اگر صنف بيت جورين او دي تمليك بيت اگر صنف نيت جورين او دي مينت جورستان وتمليك نوبن بله كاكيسكان راست ابو عنتر محل ابو عنتر بله بيجانا ودش وقتك الويري او قيام كليه وحتى ديماي بالفعل افا طبعا هيك ما بعد شيء دوام دويش بينا ميسي نعم حشكو تدليم دو چونكي او خو ما برياردو خود حسكتن دموهيكا في هيفا نوروزي شدر كابتن ان شاء الله دست بيكا هيفا 4 دست بيكا هيفا 4 امي محلي دست بيكي چونكي قالك طلب كير بس الفيري بوكاكيسكاني جي از بيجم هندك خانية هين كبنا برجادي زور اگر او جي هاري كاربن چونكي بحقات يعني حكمات نكاد فان ظروفادا يعني تشيكرنا محلا وقيكرنا محلا انا بجم تزحمت وك بهنادي موجوديتا ام خل قيران ناكينا خدان بس كو بارگرانی بكف السر حكمتش ني وجود تعويض وقربوه بدد او قال زحمته مامسا چند گرنگ يعني هاري كاريا هر دو لانه هابيت همي ام نبيش نتسيد ابو ما هو اندازيار ما هو ريفا بر ما هو يعني المنجي بيت وقت تجادتين يعني بيشين متر كمالا مجي كفته بر يعني چاره سريع بيت خلق چند هاري كارت حالته خلق هاري كاره يعني حتى چقول بي بيشت حق منه برا از مترينو دم هوا مثلا خلق هاري كاره بس اگر تو بيس احكيش نحيو قانوني يعني حكمات قالك استفادة جهندية بخلقه بوشي چونكي مثلا اف منطقة وقتي تو تمليك بكي يعني اف عرضه بخو يعني مثلا يكريا كسمون ندت سيخود دين سر بس تاچ سنه بينه بيانو دي لجنه تمليك بوته تبسعرك رمزي بوته تمليك بتكت سنه يعني افا وكو من حكى حكمه ذاته بيجي اگر خلق جي حتى حدك هوري كوربن يعني دي شول باشتري بريفاتشد لو مثلا ما جادك هي بجلي محل كشاني جادك سيهيه افا تقريبا بسر سالكيه نزيكي 45 حالة شوان 45 حالة 27 حالة يترازي بين بقربوه يدينا رازي بينا ان رازي بينا يعني او دي ضرر بينا او جدا نوبت بس اگر هاري كاربن وحكمت جي ضرر الوناكت زور دي قربوه ديتي مثلا اگر مخاني حميد كبد بر الديف قانون رقم 5 خانيه تا چند بيجي بتكبد بر قطعه كدمته زور بس سر هاري كاربن زاخو جهه بازرگانی و درگه هادنو چونی و درگه امبیجین روی هریما کردستان جوی رخیفه ام دی بحثی هندی که این پشتی ناوبره که اف روی ورگرتن اوی پاره اویش وی درگهی چید بیتن چند الخلکی واتی تمزاختن جناب توقع ریده بر یه لرزیه وی مزاختن یانه پشتی ناوبره ام دی برسوا وان بسیارا دی گلمه پشتی ناوبره تمامی های واره بادینانه شوف بۆ هەمووان چێشتەکانمان چەند خۆشتر و بەتامتر بێ قاپ و قاچاقەکان چەورتر دەبێت
پاکەرەوەی شوف بە کەفێکی زۆر و خەست بە ڕێژەی ئاوێکی کەم قاپ و قاچاقەکان خاوێن و ڕەونەقدارتر دەکات. چاوەری زۆر بە ئاسانی پاک دەکاتەوە و بۆنی خواردن لەسەر قاپ و قاچاقەکان ناهێڵێت. پاکەرەوەی شوف بە 6 بۆنی جۆرا و جۆر. تمام یا ایوارا بادینانه مامستا ما بحثی هندی کرد که او دهات و ام بیجین او بو الزاخ و درد کبیتن و خلکی هریما کردستانی همید بینید که زاخ او دروازه بازرگانیه چند خدمت زاخ و دای او دهاته. بله بحقیقت يعني اگر تبي سحكي دروازه ابراهيم خليل يعني خدمت كردستاني بشتيت كده بس خدمت زاخ بطيبتي كري شو ابراهيم خليل روي زاخويه بله ام ابا يعني ام قال جرأت بيجي زاخو قضايا كمرز بقضايا ديت هين بس طيبت من دي اخو هي طيبت من دي اخو هي كو سر دروازه کی سنوریه سیده اكيد بله اوه این کار دویت شیدانه داشتن يعني همه قضانه بس فرقی قضا يعني فشاره کی زیده سر زاخو هي اگر امنو که بین سحکینه جاده ابراهيم خليل يعني امشين بيجم تنزيكي 9 كيلومتر يتيتا تشيكرن و پروژه مازنه يعني نزيكي نكيمي بين 6 مليار دولار ديليتشت اما بس سايده که سايده ديجي نزيكي تقريبا يعني هكر هر دو سايده حساب بين نزيكي يعني 12 مليار دولار مليار دينار عفوا ديليتشت يعني ابا همي دي سر دهاتي كومالجا ابراهيم خليل زوج يعني دهاتي امشين بيجنتا يعني حفتش صادي دي زاخو مفاجئ ورگرد يعني بروژه که هوسا اف پروژه طبعا اف یک پروژه استراتژی بی کو بدینو که اگر هات باد شکل نزدیکی 105 میلیون دلار بی بس طبعا هندك اوفر باست دا بینو تقریبا 7 بین حتی گهتا بجنه باچیکا بش گمرکه بس نوکا اف دو سایل تنه دیتا چکرن يعني دي همي مثلا دي مزاقتيت وكجمت همي دي سر ابراهيم خليل بس دهاتي ابراهيم خليل بت او ايجاد ويجي اگر تبي سحكي ابراهيم خليل نوك بريه يعني اگر تسحكي هجماره سعر هر چند نشولا من اجي بس وكو ام قلت بينون ام تبينين يعني احتمالا ندهش صديش هجماره سعر يتبينوا كتهاتي مثلا ب 2000 بيجين دهه عن 2009 يعني اف مشاكل سياسيه كل منطقه ديجي منطقه كردستان و باكور شبينه يعني ولي كيكو فشاركي زوري خاصتي سيرفي هاتونو چونوان تريلا گلك شونا يعني شين بيجم ته هر دو هي وقاد سفركي كت اون ام ديفا دو پيوندي ورگرين و ديفا گرين ابا كاك علي فار باش زور سپاس داره بشاری کرد زور سپاس بوده کاری فرما داره جیدا خوش کردی واچید کرد زور سپاس جو بسیار بجاری هستی فرمو سرچاوید من درباره تره چقدر مگذاری در دست نیست از مزیجش یعنی کیره مامستا پرا دلار بله و بسیار دیش جبران جلالی زافو بله ما سریع دیبو حضرت نداشت پروژه که در دستای از خلال نوید که راستی کاری جه روزگردنیه ممنونی تمام باب زور سپاس پیوندی ها دیمایی دید گلمه پشتین گم دیشینه هندک دیدار جمعین هین بینران کید گلمه بو؟ الو کید گلمه بو؟ باب سیراتی ایوار باش الو فرمو سرچاوید من چونه برو باشه سرسری من دم باشتر فرمو سرچاو براتونم میفونی تاتیم زور سپاس زور سپاس باب سیراتی کرم که برا خودی راستی کل خدمت بوزا خود که برای با خدمت ها در کاری که ما برا اولو فی شران شیوه در فرشت بو شران شی بله برا دست یاره تقینا پترتی ده هاتن محاجر نوکن همیه جوشیانه خواهش دست داده هندی دوفا ده هاتنه سیاره شیانه خواهش دست داده بله و چه خدمتش بود در کار نه هاتنه که حتی اونو که هیچ پا ناحیه که مازنه
پیش پاک اینا تشکیل گنجایی که دو بشه برینت خواری مثلا وقتی خالی ببرینت چطور ناسته که منه بوده کاری. بله ممنونی تمام. هم خیراتون سیدای زوجنو زوپاز و همی ابرا. زور سپاس. جمعیک پیوندی با مهندک دیدارن هین ما استاد دیوا دیداراجی بینین پاشی دیو گرنوه. بله. راستی من بسیار گرنگ جهی روزا که دا که داشت ماها که دا دو ریک پیک واتن کردنه یک ریک سری گندی که یک پراخانه یعنی افراخانه گل تأخیر بی زیاده حدیش حدی بوری یعنی گل زحام کتی زا خدا سراوی پره او یک بسیارام شوی اوه و یا دوی جی گل تصا نوا باشه تایبتی جامعه حجی برهمی پیوه یعنی زیاده حدی تصای لچه بین از بجم او رکمای پشگو هاوتین و کی دیجی راستی چالکوانه که گلک زیره که یعنی وی وضعی دا به پارهی و قیرانی دا گل شوله تازه جد کرین ام دست خوشی لید کین بس هندک آریشت هین گرنگن او پراخانی گرنگ ترین ریک و یا سری گندی که جی او جی گل گرنگه که بین چه کرنه تی گلک باش بتن بس داخوازم او زیادتر جاده به نقل کردن پارکین زیادتر به نچه کردن او پروژن ماین یعنی بری چند ساله که ماین کار سروان جی بیت کردن او جی بینه بردامیدان پوان جی بیت کردن او پروژه جی بینه درست کردن او شیوه کی گشتی دیگه هندی جی پروژن دین گرنگ وکی خابیر زاخو وکی پرادلال اف جهن شینواری ببنه جهن گشت و گذاری ببنه جهن گرینگی پیدانه شهروانی خلوان جی کتا خودان وکی حوالاتین خلک زاخو سرکا ابراهیم خلیل مجمع باکرمان از داخوازت که جنابی وین هیجا افریقا ابراهیم خلیل بیت درست کردن و بیچاره سر کردن اف دو هیوه سه هیوه افریق ام هروش روج دو جا ام چنوتين يعني اما بس مدوي او جاره كتير وري ببيني كمسألة ويتشي افيك يا دو مجمع ما باكر ما حتى هو شو مسألة طابوي ما طابوي نينا ويا دي جي اف بروجين قالين زاخو ما وصع مخابني ام بينن افريك وبرا هروش عندك كاراسات تشيد بن اف جحيلن جنج جحيل بتش بيراجين ما كان رحى كرده واردان دتازين دتشن مخابني وكو بروجي خدمت زاخو هاي تهدين كنه بس نلوي استيق كو خلقه بفيتن يتهدين كنه كان بيجي نهاد نكنه اخي تهدين كنه بنال استيق بيشته بونو منوك جاده مثلا كتب شي جاده محمي هر كي عندك تصايد كدينه يتكش جامعه شورجت كنو يشتي خدمات كن بس ديار واجي امكانيات يطون محدودن حتى حدا كيشين داخل جامعه او بازیخانه سعدی قاسمی دوی ترافیکی او مجالها رغبه بازیخانه احمدی و ویدی مارج قربوج بکرن و شرعی زیادتر بکن ترافیکی پشت بین سری و شرعی درست بکن بو ما حوراتی نخوشه ام هناك چند ترافیکا سیت الکبه دولتن حتی امتین بوز باجر زاخو رقم ديرت كافت وقت دفاعي ام بازیخانه را هناك ريد ما امتين ترافيكي را حتى ام دولتن باتي بونج نخوش بد بيد هزور هفده هيش الولاطي ما هيش الباجرة ما تجي لسه شورا يعني هذا اكيد بيجن حاش قول قندا يعني نا حسب باجرة شورا جستوي ده الرئيسية لسه حكي زيادة بازا شيء لبيك بعدين سرجادي مرو يعني بيجني سيارة واتشش بيجي جوانا وش در باز دم مدرسة بعدين او شيء لهم يدين لافوان شورا ده هر من ده بيسكين اشتاقي كده دراس قالك جورا بربر برين چيلا ين بازيد بينه دي كفن جادا و تشتاقي قالك نجانا ام داخوزكين جباجر وانيا زاخو جهاكي بو وان آجالا ببینن خدا نوان آگهدار کن 24 ساعت لسر جادا نبن جهاکی ببینن وان حیواناتش ناو باجری در بخن جهاکی باشتره هکر ناو باجری در بخن بقرا هذا ما مستا ام ديب كورتي بحسي فابرادر كاين حكت هم يجي جهه دست خوشي كاين سباسيات كاين كاك علي بحسي برا دلال كتنو جلال انزاخو ما بحسي جلال انزاخو كر بس برا دلال هكا جناب تاب كورتي بيجين كورتي بحس كاين چنكي قالك بيتن برا دلال هندد ناف ام بيجين بردستي وجنبي برا دلال ند بس قالك مهمه يعني بس كورتي بحس كاين طبعا
برادرار اكس بريتو هرق يعني ام بحث كين كوتش قيمته همي لزانه بله من ویری گازنده کسری ببریا مشینواره هی یا زاخو یا دهوگه چونکی اونا پار هی واشش کتاب رسمی هی دایمین گویی ام دوید ام هماهنگیه بکین ام وی پرینی جم بکین من سر هندی را انه دو سلفير بونا هاتينا مزاختن اش بريفك ريكا انجمني وزيران ووزارة دارایی سلفاسية ما يقولي وانا كا لازمه ادي بوكين مرة زمان دي وانا جي ورگرتي و طيبت من ديت واند بسپور كو بنانا و شت وصا ما قلت هين دينن چه لازمه ازي بصرف كم افتشته من ابسال علامات بيجي من يقولي كاك محمدي مدير شينوارن زاخوه تقولي يدهو كيجي قلت ماني او فيجو او ايدي دهو كي او مدير پشتینگه اسما جای بیم که سکالایی که سر مسجل گرین دفت جناب پارزگاری کنو بجارت مای خود کاری مداد کردن او سکالای برای نائب محجگری محافظاتی مدیری عام بومی ریکری یعنی از الویر استناگه هم هین تشتکه داخازت کنو مرو بر هوی خود در براتشنی هین سکالای نویسن طبعا از جوان رسمی جدم و از بو جناب پارزگاری جی دیار کم و حتی جناب پارزگاری الویر جی گوتی باشه ما نباشه ای که هاری ود کتن پارش وقت کت يعني هم بوچ عاجزن يعني أبا برادر الراستي يعني بركة يعني النظام الموضوع أيوة بري بوچ هندك تين في باش خستنت إخند في كاري دا ما شو مصلحتي دانينا بلا بين كلام كن شو اللي بين أمي بوانا كين بلا بين إشراف أنا ضابطن بيجي أو هرجار أبا إيك شوان كارت كود بيجن قيرانا دارائية إجبار قيرانا دارائي بركي 4000 سالة تخرب ببد يعني أبا جريمة أبا جريمة كي قيرانك جريمة نه جريمة قيرانه دارية باب سيراتي بحثي در كارت كتن لوفين شران شيء حقات لوفين شران شيء إكشوان لوفانكو يعني ما كارل سركري أجر تبيج ناحية سنوري باجروانية نه سنوري مدانة بس يعني احتمال جالك ظان إنه خل جال ريمايا ناكرم راستي يعني ما يقولي جانب پارزگاری و جانب پارزگاری دعوامش کد بوهندیک و حتی نسونی مدابد بس مادام خدمت کد ایت کردن رای ببریم ای گشتی باجروانی یا پیاگه داره ما هندک کار ویری کری ما هندک حاجز آمدینی نویری کنو جیان حالات یا بیت پارستن يعني راستي أولو فيتوي أبا چند كس بينا قربانية أبا يعني كاري ريكوبرايا ريبابريا ريكوبرايا زور جانا در كاري بوچي حتى فيغا في باركك جهك نينك بالضبط باركك بالفعل باركك حتى نوك در كاري نينك وجهي بين ودان وانا بيت آن جيرنشتنا وانا بيت آن حتى جزرت وانت ناف جاداج يعني واصلا نهاتينا ريك خستن كو جوانيه كي بدا باجري مع العلم او منطقه در كار منطقه كي خوش ناحيه جغرافي سحكي باجره كي جلك جانه يعني خودش شيزاخت تسحكي جماليه كي طيبتي هي بس يعني افريق خستنه دا دفيا هوا و ام يعني اگر داخازش ما بيت كرن اشعال پارزگاه و ام دشين هاری کاریوانی بزرگ دعمام بتکلم. مزگفت حاج ابراهیمی و تصمیمات بردوامن. بيشم پارک او بینه چه کرن. ریک ابراهیم خلیل ما بحث کرد و با کرمان جناب تگوتی 10 کیلومتری بودن چه کرن. اوورپاس برادری بحثی اوورپاس بالفعل او خو گیروبونا پرابه داره تأثیر الپراخانی کرد وکو کجم. يعني پرابه داره سال و نوی تأخیر بی اگر سال نوی تأخیر نبود دا پراخانی خلاص به داشتی اوورپاس دست بکن هم مشکل الویریه پرابه داره تأخیر بی تنتشیا پرابه توی شولید کی تو پراخانی جی دست بگی مشکل الویری بی حتی پرابه داره خلاص بی موافقه اوورپاس جهاد وجه هر دو کتن بر ایک و اگر تنتشیا کر باجی پراخانی کجمیه دا مثلا دا بوجه هکدی چد جهگدی مثلا طایبت مدیا خواه بی آن پیدایستیت خواه بی زور باشه او ایک یا دویجی پراخانی کول بجنه پرامطاطی او پرا یعنی تقریبا اطمناغ دماهی که دانه و از الویر الاعلام جذبو هر کسی که جدیارت کم او نزیکی 3 هفته شنی مقترباتت پره ام پیهاتین تکلیف کرن يعني دبيا أفكار بري شش هيوا أم بيهاد وين تجلي هر دست بيكا كاري هر يعني بري شش هيوا بيجين مقتربات خلاص ببان حتى جسر شول كربان بس أبا مثلا هيش بكتاب رسمي يجيبوا مناطق إنه أم دست بيجين أبا 2 هفتية أف هفتية بيد بيت هفتية سي شني أمي دست مقتربات كين
بریارهات فرمانهات كنو ام دست پێ بکەین هەرچەندە مەخۆل هیوی هەندە نەگرتیە یعنی ئەسپاس طبعا چ شووی لە ئەس بکەم چ جۆرە نابێژم ئەس مەستافێکی هەی ئەلحەمدولیلا ستافێ مەژی زۆرینەی وانە نەهەمی زۆرینەی وانە کارێکی باشتکن و پێشکەتنا من بیۆوانەیە یعنی ستافێ مە تایبەتی پراخانی ئەندازیاری سەرپرشت ژنەکە يعني حتى ده هيك على جارة سر كاريت مين. بيجا رجي خراب نابي ده. بيجا إن شاء الله خراب نابت مطاطية. راسي وقيام كل ما بيجين عندها تجد بيتعل كده في مروفا إن شاء الله دوباره نبي تبع يعني أفحالة. راسي مروف قال جارة قال بحسي تشتكي بكت إفلاح مروف تترابي. يجي هيك خدي إن شاء الله تجي. قال كيف يسار أزمان بله. بحثي أم بيجين تونيلا قال يزاخو إيكش هوالا كر حقيقة يعني دي كينجي أو خلاص بيتن ما مستا. حقت او تونيل اي دي ريفابيليو ريكوبرا بله بيجا اس راستي اس حسكم يعني جريدان هوا بيفانينا جريدان بيفانينا بيجا تشتينا اي دي مروف زور جان اوي ديدار دا بس ادبيج مقتربات بيو موافقه سرهاتك وكو ما قولي بشوان دست مقتربات هاجيكن زور بس اوج احتمال خدي حتى صالح زور خلاص تشتكي كريتا باجير بيتن وتايبات خلقك كي بياني روجانات وري رابطو بيجي تو قصد كتي تو حتى فيغافيل في وقتي تو اجال الناف جاده بيني حقيقت فيري درباز بنو وير هبين فيري جاده ام بيجين بيسكن وهينده چن اف ام بيجين كومبانيا گرتي كودا بس جاده بيسكن حتى كان جدي غصابت ماست تظني ما نبوش موجود بهنادي بدايه موجود يعني دويت خلق بو هند جارا هاري كار بت يعني بحقيقه افر روشن بيليك بينه بيتن بو خلقي يعني بيتن ام هناشن بيجن همي خلقي ورت بوچی پازیناف مالت باجری داد خدات کی يعني أبا بابت راستي دياردكي جلكيتا يعني أبا أم بو موضوع آجلا يعني تقريبا ما دو جارا چند جلد نوف باجري ده همي ما قرتن إيكاك بلبل يعني بابت أفا يعني آجلا أو فهم ناكب إدفيتو خدانكي يعني أو مصرفه أم ننخيت يعني قصد وقتي أم تقرين أم حجزتكين إبي جوختي حجز كي آجالت في توزادي بديه آبه بديه جهي بديه يعني ما دو جاره قلتي باور که هر ایک شوانا نزیکی نزانم بالضبط دا نبت مبالغه بس ادبیجم جاره که 20 جاره که 15 بين تشتك بين يعني هر جار ما سيارك بو تخصيص تكر ما دو عامل تخصيص تكر ما سائقك بو تخصيص تكر هر جار هر علوي مثلا فيق وتشتابو بينا يعني اما هم دي خدا نتوا جرين ترى بيجو مشكله اهل بيه ما يلقى جناب دادواري وقفتي كو دادواري مي زاخو راستي هاري كارن يعني من وقتي بسياره وانا كي اخر جاره دومي كم قلت امنشين في حاله هر جار بكين يعني تو دي جيلي دي 15 روجا 20 روجا دي تعهد جوار جيلي نبردت وبشتين بردت به يعني موضوعنا او انه تو دي جهه كي بونا دست نشان كي كو وگو هزنش در وی باجری کابرا دي چلکی کرتن هیچ مثلا بچی که دي کرن و دي بردت و ده هر دو روجا سه روجا نه احتمالی جي گلک شوانا يعني هر دو روجا سه روجا که صحكتي پشتين مازن بدل فروشت يعني سر وق برادري قلت بالفعل ناف باركي صدقات سر باركات جين سر بارك المروفچت كتجين سر دارو بالد ناف جزرات جين يعني حتى هند جرا قليشت ناف مالا البردري مالا دبين دي قلبين دي خود دي يعني يعني او استفاده جيت كي نمقابل ضررات البوجه جهينيه خلق هلا ضررات جهينيه خلقي ما مستأمش وان تلفون ودخازين خلقي خلاص از الفيري دي خودان منينريا خلقي هاتي مدخازك جنابه تبكم امي بحث استوديو هم يدينا رهكي از هاتي مزاخو الدف جنابتك و تو ريفبري گشت ريفبري باجرنيا زاخو هوارا همي وا كسايا اوين خدانين كو ام بيجين زيادة قافي فقيرة بيچه نبوا زيارت عياليت فرودين يدين كري يخو برسي كري يشوي سري خدانا بن طوطياكي ام دي چلو امرو واقعي دي كين داري دي طوطياي سراكين اوها زبستان همي چرق ورق وحتى ديما اوها وين هاد دي قليين البندا يعني دي بوانا جهن آكن جيبوني چكين دال واجها راكن چونكو بيتن بو باجير يجي باج بيت باجير جان بيت وقتي ام واجها راكن ووكي دي جهماتش تاكي مروفاني آخر اوه خلقي والاتيا بكيا داري دي چلقي ام دي چل واقعين اسنيناري وما ازي هاتي ما دفته حقات او بابت زيادة قبل وقت موجود يا براي اخو اسهر جارد بيجم او كسي يعني بن طوط يا كيفا
يعني او هكا الناس من ايزي خو باحتمال نتشد بنطوطي نتشو مستحيله كوبرا كي متمكن بتشد بنطوطي ويفا خونيه كبدت ايجار او مستحيله احتمال لكل قاعده شواذ بس مستحيله نسبة اويدت كفن برجه اكن جيبوني امي تمليكت كين امي وجبه تقليم تمليكت كين نوكا تقريبا ما فرمانه داري خستيل باجرواني زاخو هر 25 بهيفي چند فایل هنه همه ممکن ریکن بو هرم داری تا اوج مثلا تدقیق خوب بکن و توقیع بکن پشتی مراد کن لجنه تملیکه اوید آکن جیبون کابینت آکن جیبون بس زیاده قابل اوید کابین بر خدمت گذاری او ما نویساره که چکری نویساره که فرمی چکری 1403 حالتا اوید هنه بین قربو کرن و شویری رابن سر رای هنده یعنی اس مزگینه که دم تاخه که کود بجنه سیمال کایا کو جناب پارزگاری هاتی ما براستی مجال پروژه بر بین انه ام بچین سر دانهای بکت انه ایکش وان وقتی چاوی بیری کد گود دا ام بچینه بیری ام چوینه خاره خوخ چوینه جلالی دا ام چوینه خاره وقتی سحکیری وضع وان خانی و وقتا گوتی حمی طوطیانه و نایلونه شیلونه تایره سر نو او گوت ام بجار سحکی که او چند خانینه و دراسته که بکن کد پارچه زویا آنج دیبتشتکی دی رازی بین کنو ام بشی وانش ویلی راکین آن ام قربوانا بکین بديل أجوها بكي ريكو بيك بله بجو أو أم دراسة كل سرد كين أو طاقة تقريبا 202 خاني شوان كمنا بر آكن جيبوني و 85 خاني كمنا بر جلالي محرمات الجلالي چونكي تظاني قالك خاني هاتي آوا كده نزيك مسار آوا جلالي وقتی آو راد بتن چتت نافامالا دا ولا حكمه جيوش تلبش نگه تعويضاوي ديه ايش بلي ان شاء الله سجل زيانه دقياني نبن ويجا ابا ان شاء الله ابا دي بدو هيك يعني امي بس تظاني ابا يعني اف كاره ابروجا كدروجا خلاص چونكي ابا متعلقات صالون تو ايكنا هي فيت كم ماشيه بتشتكي مفادار جهان بداخل كي از دي فيش جناب تبرگرم وكو پيوادي ما هكر جناب ده پيوك اس پيوا من يا دو هيك انه وك قالك برادر اخفتي خدي اس اشوانا بتر تهنيترم انه ام قال شرول زاخو بكين حقات يعني ام حسكين انه ام وكي ام بيجين ام خلق زاخوين الجهكي دي ام بيجين ام خلق زاخوين باركت ما بجادت ما بجهه قشتياريت ما سربلنديه كابو ما بو كردستاني حميه وان شاء الله وكل بيجين فيون شيون نايكا خدي فيونت مجي وكونا قال بترنشكو افكاري ازتكم و اس وعده دمانه اس هر خدمت انا بكم بتشل زاخو بتشل هر جاي كيبت وان شاء الله ياج دسمه بيت ام ديكين وام تشجر خل قيرانه جناغرين هندي ام بشي خلك زاخو شاهد خدمت جنابته حقيقه استاذ زور خدمت كاري انا بو يقال نشتن قلت چه سرفرازيه عزيزي زور ولی بینران سپاس بو بینریاوه مالا و آوا